masih practically na tahu tadi ya apa kongtang itu ni ko hujik si Taliban na Afghanistan na pai ki bedagi drug se thawi adre ko adu drug se thawi adre adu wo still America na hujik $40 million se every month piri every month ni ko $40 million ya amul pesa ne adu tum Taliban na tha ko dingi piri ko adu please akoi understand to what yam darkar lai ba ko drugs tha ba ba masida khoi world gi environment sima spoil to dunia ba ko adu bu ngasai gi khoi na kano ja dhan bi su ya phaja haibi khre ko ana yam cover to khre ada aina to bi khre ada aina hajari se sin ngasai gi thadau se 2021 gi census ki matung na 291,000 muk lai hi ba ko hauji 20 ka 4 yoksal le ba aduna di thadau haiba kano si akhoi na su radio da su sang na dum nei bani anung do ram da thadau gi program kai na ko angang oi do sum tare ada si akhoi Manipur da maximum thadau se Manipur da le ba compared to other states Manipur da maximum lai India da har ga di ko Burma da su le ba adubu ngasai gi moi gi surname da ko dongyel hariba dongyel hauki kipgen adagi kari haitara kha lady ko I don't remember as of now sum main di dongyan habisu laire kipgen habisu laire haukip habisu laire adubu haukip haiba sidi ani madi haukip ani PS haukip and that mark the haukip mo ani de leader ni India ri toke haiba kangu ne ba aduna atai budi hauji ki positive oiba step amani ko atoba khara mana I admire the guts ko moi I admire the guts moi na lepkhalaga yes akoi NRC tawgadabni and then poppy cultivation tawgadabni kalthakadabni poppy cultivation se thingadabni company action logadabni kana hari se yamna chauba step amani and I salute the guts ko but then the fact is yamna chauba tribe single tribe hai tagade I think moi na tangkhul de su hen male masing se ko aduna si yang ka matam da di moi gi da su opinion se different oi ba lei ri ba sida hai se ga sum da hai no di dichotomy du lei re ba wari se ko aduna di power pai ba sum aduna si gi wari se kayam na kai kan to go do no kayam na successful oi ga do no to ro do no ha ba du di matam na pup to ra ni adu bu ai gi su ai mai te mani Bangladesh su ai khoi mai te sing lei si nau sing lei Myanmar da su lei ko moi me am sing su khoi Manipur gi ga adum wari sana dana khotna dana adum unai chatlu bada adum unai khotna yauri ko adu tar su 1961 akhoi gi national authority si 1951 habani NRC gi date se ko adu bo khoi gi honorable chief minister 1961 bo haibi le ba 61 gi matung da chang pu di mai te yo ge yu adagi ke haidara Christian ho ge yu thado ho ge yu kipgen jo bhi hai they are all foreigners as far as I'm concerned they are all foreigners and sigi matang sida akhoi gi joram thangana haibo wari se joram thangana haibo wari se yam seriously India na larungane ba ko yam seriously larungani aduga aise danda dega he will nani yan ajagi to hindi da ha ko tawkhine ba ko ida di thado oi mana da haibo ya pote ko aduga mana compel tawga haibo amta if somebody compelled him haidi ko compel tawga nang tawdo ya roi kana leidana ko because it's a very powerful ka hatara authority am laini act ma pass awini in the US ba Burma act hai se pass tawrini paisa fund kana tawrini sahi manga gi fund je lokthot thongramni mayam khuba khugi ni parliament da pass tong matam da Burma act hai basi ko Burma act hai basi da khoi gi notice ki sigi ilaka se khoi mahum se Burma se punchal laga democratic pro democratic ta movement da moina mateng pangani khotkani hai gi strategic oi ba sa gi masigi mafam kan ga si yeng ta di khoi gi seaport ka se moina aduda access to the sea ga leiba dagi magi mafam base ma oi ba adum bagi military and up kahata superpower ki geopolitics ki angle yam nei khre ba si matek sima moina support torga hek lo hi matamda US ki kan torga adna sidai sida masai gi leaders do di moi di they are heavily funded moi di mai ngo do kayam sam do ni khandai imagination ni ko adubu kai gumba chur chan pudaga kai gumba sigi kano sinaga mi no yimbi ta di PS hawki ki yum do kamai sagi yong ti yimbi photo da thabi ro ko ying jage
ओजा आई हाइसे को मोगी दी डेवलपमेंट के अंग पाव मोना थोए सोमना खन ददी करीबा ग्लेरी का नुपी दुनो कॉल व्हाई ओनली 10% गिवन टू द हिल्स काइन हाइरीबा बजेट तक नत्रना अदुगा येंगु मतम ददी सोमना खन दगी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ओइले मे ngarang han ni super da hai pod ai kan law gi bane ba ina ISTV da su si me am jeng to pubir ona aduga khoi gi aina hu haijeri se ai muk request tau je khoi ministry si da su su request tau jage ba hills and tribal affair da pesa kya lo to thambi ge se si mo so ong newspaper da pi ro ba akhoi ju khang ge me am le khamu je ge no ha transparency tu khang khami na che ba khang ka tu da den कौन कितना पानी में है दो अखोई हिंदी दा हाइबम लेदना को अदु खंग दोइने बा अंधेरा दा अमम बदि थंबी दा को अदुगा मसाई मोइगे फुरुप अमना with lot of guts अखोइन हाइदना को कि अखोई NRC accept तौगनी and करिबा मसाई poppy cultivation war on drugs दा अखोइ सु we will अखोइ खोंजन चंगनी हाइसे सिदि यामना का हेतारा appreciate तौई aina appreciate तौजै अदुगा सी with letter and spirit ता को सी से तौबिरक तारगदी it's very good but then whole of the community मोइ community मयाम दो लोइन याउदोइरा objection लेदोइरा that is matong gi matung na yeng tare ko थोड़े बा प्रेस स्टेटमेंट से कोई नकल अनि थोड़े ने कोई थोड़े बसे कोई की थादो इनबी जनरल हेडक्वार्टर्स अमा अदुगा थादो गी सोमदा गुवाहाटी दा पांगथो की बा कन्क्लेव कन्वेंशन गी प्रेस स्टेटमेंट अमा अनि न्यूज थोड़े बसे अदु इतारगदी अमना सपोर्ट तो बने कोई की मणिपुर गवर्नमेंट पाइखलाई बा कोई की प्रोग्राम सिंग हाय तारे वार अगेंस्ट ड्रग अदु NRC लेरिबा सिंगसिदा सपोर्ट तो बने अदुगा अमना अमो हारिबा कन्वेंशन दुदा कोई की फॉर्म तो की बा थादो इनबी मणिपुर से कोई की जनबा यारो कोई की नॉलेज समता लेरमदना फॉर्म की बने फॉर्म तो की बने दुना चनबा यारो हाबनी अदु इतारदी मखोय मसल की मरकता सो हजिसे अदुम दी पुनसनबगी पोट से अमा यावद्री तो खाइना दुम तारी हाने लौबा याब्रा अदु इतारगदी स्टेटमेंट अनि सिदा करमबगी वानो खोइना लौदोरि बा क्वेश्चन दुनि जुलाइजे सर कमाई यिंगबे सी वारी से आई एम ब्लंटली थमजरंगे को NRC अखोई सपोर्ट तौगनी ड्रग थाबसे अखोई यारोय war against drug है से अखोई सिगी अखोई will go for it हाई से सिसना ने असिंगबा मी को असिंगबा मी शांति पामा मी 1961 अखोई की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाई दो अदुई मतुंग ता लाप मी अदुई ममांग दा लाप मी ओरम दोइन अयामना को अदु ने अतै याद्रिबा कांगबो दो अदु दो in due course of time मोइसिदी हौजिक ने फंडिंग फंगी बा को अइना सा हाइजबनो अहामबगी दा अइना हाइजबदो मोइ मयुम सिंग तोंग येंगु सो लीडर सिंग दुगी अइ उदी उद्री को कनागुम्बना खरेना ने मसे अइना हाइसे मोसु यंगंगनी दना यूट्यूब तो सु यंगंगनी दना अइ हाइसे मोइ युम सिंग कमाइ तौगी यंगबियो बा अदुगा खंगने बा भाब दाने बा अदुना फुरुप थादौ ओइबसिना ख्वाइदि चावबा मसाइ ओजाना हाइबिगिबदो ओजा याम चुम्बो वाफमने बा को ओजा धनबिन हाइबिगिबदो ब्रिटिश ना थमम मतमदा आइडेंटिफिकेशन दो अदु खंगनबगी नेबा इथनिसिटी दा सिमिलरिटी लेबा कांगबो दुबो कुकी न थममे अदगी इथनिसिटी दा मानबा खुरुप तो अदु नागान थममे अदुगा अखोई गिसु सलाइ तरे लेना हा अदु सलाइ तरे प्रोसिबम माइते यन थमिर मवानेबा को so we were all tribes basically as far the British were concerned we were all tribes now idea Manipur से idea Manipur अच्छा idea Manipur की मतंग दा कितंग हाइजगे सी हाइदिंग दा कन ता हाइजोगे को मसागी कोई सांता इबो हाइबिगिबदो मसागी अमत थोरक्ते हाइसे थोरक्ते हाइसिगी थोरक्ते हाइबदी सिमा चेंज तोगिबा मतमदा अदगी सिमा हापचलपा मतमदा एंड एनी कुकी एंड एनी मिजो काइन हापैदना अखोइगी एनी थबक तो मतमदा मसी कइगिनो बो मसागी ना मतुंदो फमिदो मतुंदो फमगा समाना कोलम पाइबम लेरिबको अदुनिबा मेनसे एनी कुकी काइन हारमिबा एनी जोगा हारमिदो अदुदि थादौनेबा असे मोइदि टी गिन हापमबनेबा 1972 की ममांग दा को यामना हापमग्रेबा माना इवन मसागी रिफ्यूजी लाकपम याम सिंगसे मसिसु अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट औ पुथोपि पाप तादौने पुथोपि तरक्ति से कइनो न्यूज़ पेपर दा को हाबिरो लोय खंगनेबा नो लोय खंगनेबा नाउ लोय खंगनेबा हाइसे कइगिनो बु रिफ्यूजी लेरमनेबा ममांग दा 72 की ममांग दा स्टेट हुड तादिंगे मतम सिदा ममांग दा लेरमसे स्टेट हुड तादिंगे ददी यूनियन टेरिटरी ओरिंगे मतम ददी दिल्ली की डायरेक्ट कंट्रोल नेबा अदुदा लेरमिसे कमिश्नर याबदुना कंट्रोल तौबनेबा को अदुई तारदी मसाइगी सिदा लेरमिबा कना कनानु हाइदो अदुना कना कना ओंथुखरगे कना कना सेटल तौखरगे इंडिया गवर्नमेंट ना परमिशन पिखरब्रो हाइबदो अदु मतम ददी महमराबु खंगपोते इंडिया
India oina British se lohum matam da notice ta smile le je adu matam communication su leite chappa da su yang wa doini phone su bo akhoi nu phanam chawro matung do phone kai hata HD to da line lep nei example ni ko ai cha it was very remote adu matam tu da akhoi na central government da sum blame taw ya pote ba now idea Manipur am haje masagi kanu sida aina sima idea Manipur ya yam haibe yam da ka le re ai kanu sida ko aduna masagi टी की बियन ना अदुगी मयाम दुदी सॉर्ट आउट तौखरेबा एनी कुकी नत एनी जो दुद हापरेबा को बेसिकली को अदुबु याम ngara handa oiba ngara handa gi wari kotu what is kotu naga dagi moi kan lobro haidi tribal kai unity habra ba se ko tribal ma palli ba committee or tribal unity haidi ba ko tribal habi unity se nawa su yobro अरे नगा इचिन नाउ सिंदगी मोई ओके लो ब्रो एंड ओके लो दता गदि सिन न्यूज़ पेपर दा हाकी ब्रो और न्यूज़ पेपर दा हाकी दा हाक ग्राम न्यूज़ पेपर दा हाकी के सी याम जन दका ले ITLF सो ना दुंगाई ITLF इंडिजिनस हबम सु यावरे ट्राइबल हबम सु यावरे को अदि इंडिजिनस बो खोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बो यारे रे खले से को अदि या अछंग बदि करेक्ट नते अदि तासु इंडिजिनस ट्राइबल हम यार लीडर्स फोरम मनम हारी ट्राइबल हम यावरे बा इने Indigenous Cookie Leaders Forum Haigadabneba. Oh, I mota. They Amasi so Kotu Haisu Koku Haigadabneba. I don't recognize Kotu and the ITLF. As far as I'm concerned, I will recognize as Koku and the IKLF. It should have been like this. Actually, Yamna Akogi Kanoti Yamna Soba Malay says that. See me, I'm sitting on the register of Roswell. register tawta di adi newspaper to tung do ina yes thoku matam da akoi kam newspaper thoki ke kanam uhok bra ko si am dakale ba sin ne ko now idea Manipur se ayam ta haije ge ko idea Manipur se akoi Manipur se 1891 da British na completely capture tawrab ne ko 1891 da pura completely capture tawre haibadi agreement sign tono tam da ngasagi Bhutan daga attack tawga tawbo adum na ti ko Sikkim daga attack tawga Sikkim se capture tawre kai tawga agreement sign tono bunte Manipur ki case tadi pura land sokna ga completely capture tawga ngasagi moina lawraga taw in ni thona kana oidono haibagi term se moi adu da dictator lai ba dum tam da aduna ngasagi akhoi Maharaj do ko chahi tarabu sudri mare ma matam do ko ai hoji ni ningsang dre akhoi adu Maharaj 𝗦𝗔𝗣𝗦𝗏 urngani na taw da 𝗦𝗔𝗣𝗏𝗦 chahi taram ki angang ma man happy ne ba ko because moina completely capture taw ba adu taw matam do moina lenga ki taw pat la matam sida the magnanimity I would say magnanimity of the British was that sini ai haidu se ko British na akhoi gi Manipur da ningthau se da lenga se ma nga haleba moina completely capture taw so ningthau se lenga nga hale aduna ningthau se lenga nga ngon tam de kamai taw ge bu amaga kunamaga khangna khana bata su ningthau se na chatlaga mana samda nei ba hey adu taw ya bra army thai akhoi gi yam phapam na ningthau gi yam na plus point amana akhoi da poni sing se masi se poni se am yoksang do kha bi ni ngasi su ko moina ne akhoi mai gi kanu se history se akhoi gi se ka haitare wall me to thamami se poni se akhoi na ne am nuksina na yopi ga dam ni ko simai thamjage me am da government ji side gi praja gi side gi akhoi poni se muthat na ba khona si ngasi bo da akhoi na Manipur na ne maming chali se kanu na ni akhoi poni na ni kan poni akhoi Manipur da hauri hai kan hai da ko kanu ka se kangje ka se simati am thamjang ge matang chap da thamjab ni ko now khunamaga khana matam da ngarang han akhoi gi kanu da ukhul da khani da na khunani khunani khana no kam da mi gi si taw da na ko adu ma taw matam se da akhoi ning thau gi mi si tha do ni ma chal kaino ko se taw ning thau ko do ni nang su law na ai khun ning thau do ko ga kai gi no na jo khana ya ya de nang su kong wa yin do ni ba ko so that was idea of Manipur so when sigi idea of Manipur se ning thau na nga athama me ba dum matam da ko ning thau da kanu pirami masigi kanu se piraga ning thau was free to do it hai se adu tawrum he ko adu tawrum basida aduna ai ki British ki adu da ina ka hai tare appreciate tawjaba hai tare ning thau da free ona ma pibiram do ko now adu matung se da kamai to gebu independence salang ta matam da independent tare ning thau gi makha da leire mana kanu ga assembly ga phame ko assembly pham da ni thau se yam phaba mi msu ya dum tam da adu da mana tawri se magi
minister ahamba election tawdana ahamba khwai ahamba hapise person kana oin taw kanda hapise election tawdinga adu matungda election tawdoi ni komo kan chahi ini simunung sida election tawdinga hapise major bob cutting hoiga haptana person naga prime minister ga oidana adagi kai haitara akhoi ti kibien hoya moi party se loina adagi akhoi gi muslim ijina omjo haptana yamna kai haitara broad minded oina from all community man hapga do to remember so that was idea of Manipur by the king again adu matam da su ko adagi di election tawre election taw matung da su the first election do taw matung da first kanu se masai gi kali haitara speaker of Manipur se kanu ne ba cookie ne ba ko mai machan pi ga iga wo kan thoni am an ne NCC yaw magi mana ingon da mail ga tharaki mai maming do thangthum haibra kanu haibani mai maming se ko first kanu se speaker of Manipur se adwai tawdana adagi pangan so happy adagi cookie happy naga happy adona yamna balance oina idea of Manipur se the king maintained it ko maintain taw thamai me adubo after the merger taw matam dadi there was a akhoi gi kanu sida masagi idea of Manipur se idea of Manipur failed because of two reasons reason ani gi matung ina idea of Manipur se fail obisna ngasi bodum fail oireba ai gi mone sina see we can discuss it in due course of time ai gi mone ahambada ai gi mot da tawdab si kainu ya ga si kainu bu free oi rabnina kanana control tawgani haba sima leitre ko kanana control tawgani on this aspect service da yamna strongly leitre the mainland India sisu moisu they are also settling down haibidi British na thado chaki matam dang sagi sasan myam do masi settling down tawrini aduda sibo kamana settling down to jo subo example haije ki ko mayam gano oiboina akhoi gi army chief oibo jo jola ni no haiba brigadier amda brigadier akhoi gi singji na leibo ko maharaja ma mangonda haiba akhoi gi anova country ni na akhoi gi chief of army staff se kanu jo unse british am oil ji haina ada akhoi gi kanu sina brigadier singji na man haiba jola ni da akhoi gi anova country ni na akhoi prime minister su british lo se haiba adedi mana see real fact ni ko haje adedi mo mana prime minister mo haire ba jola ni na adu nang wero hayo adu mana hai akhoi army gi decorum gi matung ina no angon dagi senior ba angon dagi yamna hena competent oiba akhoi gi thimaya le ri ma oi ga dabani mana hai ga thimaya oi gi bajal thimaya na ko aduni wari se ko aduna sai gi moi su akhoi gi mainland India su kan khang dabine ba adi somna kan gi notice ki kaim da remote to gre adi khang da te adum tam da adi mo adagi asumna kan da Pakistan gi amu somna kan da partition gi amu to gre adi jen ke da mu Iraq mu thoya adum me anda mo su purak ta mo ni khan bang lam puja te ba ko adum tam da ngasagi accession dagi matungina British na palamba as it is admani lehu haibadgi lehu budu wane ko admana adu labor sida adugi chani da Assam dagi control tawrini ko Assam dagi chief commissioner na control taw ko ni khoi chi part C oramina adu oramatam jang sai idea of Manipur se fail way because of two reason my opinion the first reason was that ngasagi kanu se khoi gi kari haini way of life way of life is different way ba ko se lei mutam da way of life different way have the maitai sinana maitai gi fault nate ko and today also after this I will apologize to the Nagas akhoi na khar moi da chukar lan ba khar lei gire ba ko akhoi gi way of life se akhoi siga moi ga ken khenang re ba because of dharma gi matungina akhoi na amang aseng to ba khot pa khar lawe khot pa sida ne way of life se masi khar khenang re ba duna differences ama lei gire ba sida so ko but whereas larik haibagi di nati maitai na larik haidana we are ahead of them haibagi di nati larik haibagi di moi asumna kan de church ta English tami British na ta iba akhoi gi muiba kai si akhoi gi ai ma gi church so chacharu re ba ya ko somdan la ba church to ai chacharu re yam chawba church mani adu dag ma lai tam e adu scholarship bob kathing ka do akhoi gi ni thona 35 rupees thapa man taga scholarship pe ma Guwahati da tam e Cotton College dagi ka tam the first graduate ni ma kanu gi tangkul gi community the first graduate ni aduma to thole ba ko aduna ngachai gi way of life to adu manada dagi khala khena ba mu lai khre difference am lai khre aduna idea of Manipur that was again a hindrance and the second one was what second one sina moina tribal khre akhoi na general category da lai ba dum tam ada akhoi su adu matam tu the general category da lem da tribe ta uram da the at least one more similarity would have been there yes similarity to lehu da bana kai to ge bu akhoi gi anga amana natraga amadu na mana thabuk phanggi ba natraga amadu na class khang da madi tribal ni da madi kota ni da haiduni hoju bu hairi ni I don't want it to say ठीक है आई ngasi adu gi do I kill mai tai hauji akhoi ST oida ta su mai tai amadagi
maite amadagi chindagi adu thorokpodo ai kan tokte pamdeba because it's painful aduna ai haijese ko aduna when will idea of Manipur will be successful, my opinion that maximum similarity common minimum program kind of politics ta hai se so I talk the common oiba yamna manabado or kind of differences to later kan to the idea of Manipur se adu successful organina say kanje boko but whereas aduga ngasagi bi manang sa hangibodo adu di aisuma haijege ngasagi asingna mission do India is am chawle ba amni ko ai haijege ko simadi ai su kan to Germany India is a big this thing yamna chawle ba mani aduga ai friend circle khar lejai ko ai friend circle khar lejai moi gi turnover sida koi Manipur budget ne ai jesi ko Manipur gi chahi gi budget se koi manaba khar leiba moi gi annual budget oiba 30,000 crore ga moi annual budget oiba ja ko aduna ya somdadi yamna chawkhre UP daga ai last posting ai UP da tajare as angak pani ko akoi somna kanda tawsidi if our attitude is correct aduga sima swai thamjarumge ai a party amtagi wangak jabnate akoi haudagi yebu yengsi independence ki matam akoi na merge tawde ngasi bodi yengsi khwai dagi kanu sa akoi Manipur da aduga notion da interest law is a modi neba basically law is a ko development and various things andagi khoi events me angsi conduct tawdana wal ka hada world da thokadaba event ga control ka hada conduct taw ise aduna akoina suda Manipur na chakholakpa nungairakpa adagi khara ka hada progress tawpa hebase masi India gi su urkadu ni na adu se anything India gi chakholakpa kokalakpa act is kind takholakpa se mase country ani na yaning deba country ani se kana no amana US direct eta hijarage amana US amana China China ga propaganda ga magi agenda ga adagi US kam khenai US kan khenai China gi na khenare ko if the time will not permit me we'll discuss some other time. Okay sir, thank you.